ko sali ko mbaɗo to yaltitude ɗo wow you ko yaay fayɓe atti yaltude ɗo wow yaay fayɓe, you're not sleeping. You've been the first person to pop up here. Welcome aboard. And I hope my nieces are doing pretty well. Good morning, Majid Jallo. Ɓeɗo wati kommantude. Skim ɗo andi ay fayɓe komɓe ko ɓe arɓe nata ɓe pakito ko ɓe wolata ɓe windata tawa ɓe anda ko ndu waɗi. Dega. No, dega fu sala. Ko daɓɓum pot mi fala wadde ɗo rapidement. Vite fait. Ya photo non hito ngon. Wow. Waɗu ko lo live ara ala yaltitude no foti aɗa wawi warade ka danki waɗa live ara. Ara suppose aucun problème. Comme ɗa wawi nade ka kuri joɗoɗa araɗa ka hakkunde wureje waɗa live o. De nyande mi anda so watta ni la kamon no wadde live o mi en ɓatoyi wureje ɗe. Kono mi anda so nannoyi to majje. Ɓay ɗon seeɓi noppi ha kono mi anda ɗum ɗon so ganduno. Arim ɗo saggini futtiri. Mi non wayi wasi ari ndi hibbay woni. Bon si min ni futti soson. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isiaga So, Diallo, Sanka, King Teres Ba, Sali Koto, Mamad Bella Diallo, ko daɓɓum pot. Sagwa, Rainatu ɗo wono andi ko watte ko. Ko muni waɗirde o live ɗo go ko andintingol en taw fi alkamsa on. Haron wedditaki mum. Haron yeggitali few. E o yi kadi ndu lewru ɗo mois de novembre. Muraɗi tiɗuɗi no feƴƴude ka kammu. Tiɗuɗi no mawnoɗi ɗi ɗuɗata hawtodirgol wanu ni. Ko ndu lewru ɗo wawi hawtodirde ɗi. Men dasi ɗo darde puɗal ngal fewn ɗo nangen singe fuɗude. Men dasi ɗo wattande ilay mum. Ma singe mutude. Est ce que ɗum immade jemma ndaron hu kammu. Firawna e wiyede non ko geddo. Ko gaño Allah. Ko nodditorɗo Allahnkaku. Hay mo andi Allah no wodi. Firawna e bonde mum e geddi mum mo andi hari Allah no wodi. Koni kon ɗum Allah nange mo ko ka wi kon ana rabbukumul a'la. Miɗo andi goy mi felliti ɗo mari Allah kono ko mi woni Allah mom ɓurɗo e towde ko ɗum o wi. Allah nangitiri mo kanɗon haala e wokka go. Firawna hari mo marno jikku. O ndarayno ko Allah tagi kon. O tawa ɗum ɗo no mawni o faale non jembude. No tawano e ko andirayno Allah o ndaramo o mawnina fi makko ndarugol puɗal ngal e mutal ngal. Hari o ndarayno ɗiɗi. O ndarayno ko kammu ngu wonno téléphone makko, ko kammu ngu wonno tablet makko, ko kammu ngu wonno ordinateur makko. E piide misal hari o gollitirayno konko wiyete géomancie. Géomancie ko ndaroɓe koode ɓen si ɓe ndaari ka koode ɓe hotto ko arata kon. Wodi anduɓe ngal gandal go hande ɗo mi yetti kon mi jettito moƴƴa ko mi wi kon ɓe hotto ko woni arde kon parce que ko hottagol. En tini annabi Yusuf ka walino o hoyɗi o wonay lanɗo on lanɗo ardotoɗo wona kadi annabajo ko koode o hoyɗuno e lewru ndun e nange. Wattane no yila moƴƴa e konko mi woni on e yewtude ɗon moƴƴa parce que o live men ɗe no mi wiri noon ko mi ari ko andintingol en fi horugol ngol nun hande ko jelu hande ko 14 lewru ndun pardon hande ko 15 lewru ndun lewru ɓale hande ko 15 15 ko hande woni pleine lune. Nelaɗo noon sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si neɗɗo on hoora yo horu tati e nder lewru ndun ɗin noon tati ɓe maaki 13 14 15 ɓeyna ɗum ayamol bidre.
en jemmaje ɗe tawata lewru ndun hino jalbini e mum hakke ma ka jalbi sa yalti ɗawa yide koni kon ka yaasi fewno ɗo noon so ndaari dowru ndun haray ndu wayi wa lemunnere haray ndu jalbi haray ndu wojjita ndu lewru wojjitugol mayru wojjirali ni tun Allah no woodi hay e cortewol ngol innitiri lewru ndu ɗum ɗo kadi namere Allah waɗiri ɗum ɗo no woodi cortewol ngol innitiri kañum kadi nange ɗum ɗo kadi namere o waɗiri ɗum ɗo mo janti kadi ɗiɗo e nder corteji buy o andini en kañum kadi himo waɗi ɗiɗo hino dogude kala e mum hino dogude ka tawata hewtota koya alchamsu walkamaru tajrid kono modi bon cattuwal ngal majjiri lan ɗo taw yafelan c'est pas ça le plus important par contre mi andi tani ngala ayewal ngal mi wonno yewtude ta ñande fi annabi Musa ko tawata ko yimɓe annabi Musa ɓen ɓe tampinno mo ɓe woli piiji hoore makko ɗon andi nda ñande kam onno wadde live o mi arno e ayewal ngal mi fuɗɗi ngal yewde tu ngal majjiri min ka hoore tawi j'avais un petit blanc ayewal ngal Allah on ko dali ba'da billahi min shaitan rajim ko ni يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين كونوا يبين آمنوا قم لنبه يا أيها الناس يأكو قم لنبه بين أو فوتا يوتا يا أيها الذين كونوا يبين آمنوا قم لنبه لا تكونوا وتولاتوا كالذين ونبين آذوا تنبنوا موسى النبي موسى فبرأه الله كون الله لبني بو كانيو عند موسى مما قالوا e konko be wowli don kon non be wowno e ngaraymo wa kana kanko non hari o laati ke kanyu anda Musa inda Allah ka Allah wajiha ko o bantado ko o townado mo tawata duwa mun ko jabotodo mo Allah teddini fi mudum dum Allah on dali ngol corte wodon e ngal ayewal don donc ngal kadi majjel ngal landa la shamsu ko andi do la ko mina mi yaltingal tungal majjiram min ko kullu ndo fi sabaqin yasbahun ko dum don ko sakkitori dum on bref Ceerno Abdourahmane Sow miɗo andi ɓe wawi mi haray hiɓe wawi mi wurtande konko mi faala ɗum anaɗe ɓe ɗaɓɓita yewal ngal ɓe addanam mi ngal ɗo no mi wiri noon pandanke live meɗen on o heeɓi 7 minutes ko addimi ɗo ko fi piiji tati aran non ɗum andintingol en korugol e alkamsa on miɗo toyi o taw hiɗon jokki han joni du'o waɗa astahfirullah on e alkamsa no wetude asewe on no wowirɗen noon 313 fois on e juma on kañum kadi huɗugol CNRD e yimɓe muɗum ñallal ngal fop ha ka niɓɓoy ɗum ɗon watta en taƴu e ɗum ɗo watta on sumu watta en haaɓu anditen noon annabi Musa yimɓe makko ɓen ɓay ɓe tampi ha ɓe nodduno Allah ɓe inni Allah wallu men Allah immini annabi Musa ɓay ari ɓe nani fi makko ɓe andi Allah notike ɓe par ce que ari annabajo wayri wurin ɓe andina hay annabajo goto Allah neli e maɓɓe Allah neli ɗiɗo ɗum ɗo fof ko fi weltingol ɓe wewlina ɓe wallina ɓe fondogol ɓe anda ballal ngal no arde on andi noon ala ko ɓuri muusude wattuma alansara futuro alansara sumaye feƴƴi futuro on ɓati yi a ñamete on probléme no yana fewndo ɗon haraɗa reni hande kadi ñamete on ma ɗum ko wona e defede ɗo fuɗɗo urude hande kadi hara ko renɗa o ko futuro on fow ko ɓuri muusude korka kanko kun sayi on ɗon binde ka ñamete o ñamete ɗon neɗɗo no wawi habbade ha o anda ko faala kon ari ma ɓatike jibiɗon hande kadi haray habba gongol no sattani mo awa ɓe yimɓe annabi Musa ɗo ɓay annabi Musa ari ɓe welti kono ɓay ɓe yi o ari ɓe tawi o hewtali tun o hendiɓe o wawi ɓe hettude juuɗe Fir'auna o yaada e maɓɓe tawi solon on heɓaki no ɓe faalirano noon kono ɓe wiyoymo ɓe inni Musa men tampi ado arde ari kadi meɗen nangi e tampugol han joni warin ɓare a ari Fir'auna hande kadi ɓurti hande kadi noon fingitade e hoore amen o ɓurti juuju barannade e hoore amen o fuɗɗi nangugol men o ɓurti hande kadi noon bewde e hoore amen kono ɗum yoni en e addande ɗum ɗo ko fii yen andu tampere nden nde aray si nde ari kadi nde ɓeydoto nde sattay kono fellite kono nde ɓuri sattirde wonon haray ballal ngal Allah woni addude no mi wiri en noon aran noon ɗum ko andintingol en ɗum ɗon ɗimmun ɗum no wawi wonde hara live waɗoytaka weekend ɗo donc mi profita hande ɗo mi yewta en ɗo ko raɓɓiɗi pottuɗinɗi mi faala en yewtude ko ɗum ɗo woni ɗimmun ɗum tammun ɗum e yewtay fi konko tawata ɗo en fop e yii kanko Mamadi o officialisi candidature makko
joni non ko officialiser o candidature ɗo woɓɓe sikki haray ɓay min publiali film min yewtade film parce que o waɗino Gibi Tene haray nandi cippiro ngollan ni ma ɗum haray hande kadi c'est bon c'est fini y a rien à faire warin woɓɓe inna est ce que joni hande kadi ɗo tola décourage aki parce que o innono ñande ɓe officialise o janngo mum wota waɗo erreur mo wanno ɗen on ka Aliou Ba joni noon e talata yimɓe ɓe yawno piiji ɗi makitiji udditi la vie continue comme si de rien n'était est ce que ɓe lundaki kadi toola est ce que ɗum ɗo musali mo no senirte wirta noon ton o heɗitetaki ka woni wolde kon yimɓe haja kay mum o wolay tu woni ilna aucun impact o ala yimɓe ɗiɓe considérama ko wolta kon ma ɓe yimɓe ɗo ɓe wata wadde ko Cameroun woni e wadde kon donc o live ɗo ko fi jabagol ɗin ɗon fof hara noon yetti Allah en jarnimo en torikimo yo hawrindina e sawabay koko mon e yewtude ɗo simi hawriti e mum yo hawrinde onon kadi sawabay ko wonɗon e jentitade kon si en hawriti en fof yettenmo kanko Allah jarnenmo sabu kanko ara woni ko moƴƴi e meɗen simi ar noon faljude fawñade feggade fayude ma fayinede haray ande neɗɗon ko ɗum o andira ko ɗum aray mi handi e mum ko ɗum haray mi ɓuuri feppudude e mum ɓay miɗo wayo mon mi timma haray noon wata on felan pandi anditen ɓay mi timma onon kadi waɗe ko wawɗon kon hawtidiren fof waway nafude sina ɗiɗo fof ɗen mari gaño wiyeteɗo seytane oɗo o yiɗata nde jonde meɗen ɗo hande laato sakkonde moƴƴa ɓay noon Allah waɗi nde laatike en torikemo kadi Allah yo newnan en joofende hoore jaam kanko seytane o yiɗata ɗum ɗo falde arde o faljinanmi min ka yewtere ma o faljinan onon ka faamu en torike noon Allah yo dandu ɗiɗo yo woɗɗimo e meɗen no woɗɗidir hakkude funnangue e hirnangue yo ɓandir ɓerɗe meɗen no ɓannidir hakkude wonki e mayde ya rabbal alamina yo waɗu en ɓen tawoɓe nana yewtere nden jokka ko ɓuuri moƴƴude e muɗum kon naftora amin ya rabbal alamin haray no wirɗen noon mi faala hara yewtude ɗo toɓɓe ɗo kono ɗo mi hewtude ɗo mi faalata wara heɗintinde en nde yewtere ɗo nde tawata ko nde mi waɗuno sina mi fayu 2023 50 militaire maayi e ɗumkani addama tuggama e ma a ɓirama a ɓiɗama ha tawi hande kadi hunde a heddora ko heddoɗa wara ko doggugol voilà comment la dictature s'installe wattane yila e jama min nata min ronki yargol yawta on par ce que mi wiyay a waɗoyon b mi wiyay b waɗoyon c mi wiya fof yo jawro yimɓe ɓe jolda mais min haɓata si Allah jaɓi par ce que gongaji amen ɗin no yaltude no mi wiri noon ko fewndi konka transition ji ɗi a luttuɗi malien ɓe ɓe yi hande ɗo perte mo soldaɓe malien ɓe ɓe woni e heɓude no mi wiri noon ko 2023 oɗo waɗi ɓela on yettade ɗo kono nde yontere fekkude ɗo pas mal pas moins de terlen 250 militaire malien maayi e combat ji ɗin hakkude maɓɓe e ɓe rebelɓe ɓen tawnoɓe hanki ngari ko aliyeɓe maɓɓe goy par ce que gibi 2012 c'est à dire il y a 11 ans hari accord waɗi hakkude kañum armée malien noon e kamɓe bon aray ɗum ɗo ko publiiti o vidéo an ɗo ko wiyete ɗon John Bari 224 aray mi weltani kama ko wonɗa e wadde ko moƴƴayɗa wakkili moƴƴa noon so tawno hara buy waɗirayno sifa ma kadi wallitotono nde yewtere ɗo o yi déjà 2023 himiɗo wiwde komi woni e wolde kon somi wi yimɓe ɓe waɗa be somi wi ƴawre yimɓe ɓe jolda mais koko mi wi kon ko ɗum kadi moni e fillitade hande ɗum waɗata décourage o inchallah jaɓi hatta noon décourage o ɗen koko mi wi kon constitution amen on ko alqur'an on busol amen on ko alqur'an on deftere nde mi woni ƴettude stratégie mo on fof koye alqur'anare nde mbaaju amen gon koye nde alqur'anare ɗo en fof ko nde ɗo kadi hande gollitirde joni noon nde ɗo alqur'anare nde holli en faalaɗo ko moƴƴi kon o hawjata annabi nuhu noddi duuɓi 950 Allah naɓi mo rewnimo e laawi buy e no tawa e ɗin laawi innugol mo moƴƴi ngesa tamaro o tamaro noon moƴƴingol ɗum no neeɓi ha ƴetta e tan moƴƴa noon ɗo e ɗe yawa ha ɗe fuɗɗo remude ɗe ari ha binde kadi fuɗɗoto remugo ɗon Allah ine mo soppu kadi e joni noon duuɓi 40 goɗɗo ino remude goɗɗum ka gaynata ɗon goɗɗo ara inna mo soppu yimɓe ɓen fof ɓayimo soppa inni o feeti ɓeygure makko ni ti ɓeygu makko tigi inni taw tewto yetto ɓiɓɓe makko ɓen inna taw tewto o ko feetuɗo ndaari o hino inna ka heege woodi ɗo ye remu goɗɗum ko tawata hewti noon ka rimata ɗo o ina yen soppu kañum kadi o feeti o yeeto ɗum ɓiɓɓe luttuɓen ɓiɓɓe makko ɓen jaɓi heddi goto toon mo jaɓali ɓiɗɗo makko goto on no jaɓali e nene muɗum ɓay o soppi ɗum ɗo yimɓe ɓe ɓe ara ɓe tawmo ka woni rewde ɗon kanko annabi no ɓeyna hey o ko feetuɗo tawi ko ɗum woni e moƴƴinde laana kan par ce que Allah kañum hina ɓiɓɓe leɗɗe ɗen wonnomo e wirde yo remu kono luttuɓe ganda Allah no reeni goɗɗum no arde ko ɓuri ngen heege ɗon muusude
Allah en yo moƴƴin o bato jonno moƴƴingol o bato ala seran o ala ponting o ala marto ala fus o fuɗɗi moƴƴinde o bato ɗon andi noon kadi honto woni moƴƴinde o bato ka tombo jorndi ka désert en plein désert mo moƴƴinde bato woni duuɓi ndiyan sa ƴaali woni duuɓi goɗɗum fuɗali ara tawa goɗɗo ino moƴƴinde bato e tumba maayo ɓe ar tawɓe mo ɗo wojala ngesa ban joni a yiwi ka ngesa joni ari joni kadi ɗo ne andi an a feeti ko no woni mi wiide ino yewdude Allah o ko feetuɗo ni ɓe wiyamo ɗum ɓe jala mo o moƴƴini ɗon ka laana yeeso maɓɓe ɗon ɓe aroya noon ɓay ɓe yi ko laana ka moƴƴi ɓe ara ɓe innamo awa konto no ndiyanɗa woni joni a moƴƴini laana kan honto wonɗa yitude no ndiyanɗa ka ndiyanɗan kadi no arde no laana kan ari ɗo ni o ina ɓe ara ɓe jala mo kamɓe ɓe anda Allah ino waɗi programme muɗum on ɓay yahoyi ha ɓe yi ka laana ɗo ka labama ɓe watti arde ɓe soɓa e makka ɓe tunina ka ɓe jiiba kakko ha ɗum ɗo fof fi décourage gol mo fi wata o resiso mijite noon ɗi mokeriji ɗo fof ya ha ɓeygure maɗa nden tigi yimɓe maɗa ɓen ɓeyguma to aɗoma sutende on oɗo tigi tawa e wonɓe may jalkitude ɓe andi ɗum ɗo tigi haray no muusi ɗum ɗo no wawi décourage de goɗɗo abato few hande kadi o inna modi ɓayɓe yimɓe an ɗo tigi ɓeygu an tigi ɓiɗɗo an on tigi tawtali lan seko mi accitu ɗum ɗo gasata ma luttuɓen inna ɓeygu makko tigi ɓeygure makko ni tigi sutinali ma o ton tewto ka ɓeɗo jokkali mo ɗon ɓayɓe tawi ɗum ɗo décourage al mo ɓe watti arde ɓe soɓa ton kon ɗum no woni soɓugol ton argol tunina ɗum ɗo kañum kadi Allah addi fuññugol bref yehi ha hewti non joni ɗan ndiyan ɗo ari kaɓe andoyta ɗon non ko ɗum ɗo wonno wadde hari trota Allah loƴi ɓe fop ha heddi ɓen notinoɓe ɓen Allah no wi ka alqur'ana wama amana ma'ahu illa qalilun gomɗinali wondude makko sina seeɗaɓe o halki ko lutti ko fof donc ande piji moƴƴiɗɗi nayimɓe buy jokkata ɗi ko seeɗaɓe jokkata ɓurɓe ɓen jaɓata jokkude et c'est pas grave donc haray ɗon ko rasirugol on tun andi non je ne suis pas découragé d'ailleurs koko waɗi ɗo kadi rassurez-vous ko piwnkun tawata on satande naɗe balɗe ɗom ɓe waɗana on live ɓe expliquana on hay e numéro makko on ko combiniem ka liste option A et option B option A on ko kanko présentata B on ko si tawi ara ɗum ɗo wawali feƴƴude lansana kuyate feƴƴana ɓe mi yetti on hay numéro makko on ka liste il était le 7e ɗiɗo fof ko andigol on ce n'était nullement une surprise konto kono moni mi woni déçu si min ni on ɗon mi wonal déçu ara mi fenani on ko yiwgol ngol jama on oɗo o déposa candidature makko en pleine journée ha wertango hande ɗo nous sommes aujourd'hui o déposi ɗum on le 3 pardon le 3 mi sikki o déposi candidature makko nous sommes aujourd'hui le 6 3 jours après déclaration ay goto waɗa kadi parti politique ji wonɗi e wadde o combat ɗo en tout cas si waɗama mi yaali déclaration few bimbi ndeññande makiti Madina udditi makiti Kalum udditi makiti Matoto udditi auto circuit moto ƴawri joldi comme si de rien n'était absolument rien ɗum ɗo mo muusi si min ni on mi wonali dessus ɗum ɗon hara mi fenani on mais na hande fuɗɗi wonde dessus parce que ino nandanin mi jama on no habbi malaikajo ɓornotoɗo kilot ƴetta kaafa ma ɓorno blende ara fewta ka palle Mamed 5 ɗum ɗon fellitaniɗam par contre il y a une nouveauté man fala on jonnude ɗo mi fala yo ndaaru o image ɗo mo tawata mi sendoda e moɗon on fop yiyomo o image ɗo mi waɗamo ɗo mi ittoyamo kadi si Allah jaɓi oɗo ko wiyeteɗo Bari Mamadou Alpha UFDG ko communicant jo UFDG waɗi o poste ɗo o wi porter plainte à la CEDEAO est une perte de temps et c'est elle car c'est elle qui a confirmé ce référendum d'humiliation du mois de septembre. Mamadou Alpha oɗo mo yiɗi alaji sellu moƴƴa non ko tawaɗo e ɓen communicant ɓe wonde ay o waɗa e live jigo e hoore an o yewta mi piiji ɗi tawata ray miɗo andi o anda ko woni wolde kon e hoore am mais c'est pas grave e yimam dani ɗo o woni élu e nani kadi ko yewti kon o inni wo o felata jama on parce que jama on no yeyata e hoore makko konko tawata ko mbuuɗi yoɓa fi wota o nane ɓe inna ko julɗo si on jaɓi oɗo feƴƴi o adday sharia ka leydi o imposanayi yo ñaamo halal aynay noon halal no boni ɗum noon portoɓe bayda weyi ɓe yiɗi moƴƴa tew halal mi yewtida e maɓɓe ɓe ina tew halal on no weli ɓuri tew kamɓe mo ɓe ñamata on e ko ɗum waɗi halal sino satti plus que les autres bon hay si tawi ara ko étiquette on tum ɓe waɗi e mum mais tew halal on ɗo no satti min hande ɗo si mi ñaami tew mo tawata wona halal wallahi ɓernde hande jaway harami dutu harami hawrita e mum c'est à dire je ne mange que du halal tew ngun sina halal mi sodata mais harami hawrito par accident ko tawata hara tew ngu ngu waɗe tawara nangu halal kono mi andirta ngu si maɗɗike ngu tun
hara ɓe waɗu étiquette on wandi wondi wonɓe trisude ɓe nama ko halal simi maɓɓike ngu tun tayinango halal ɓerdande nde jawal ko ɗon mi sendidirta tew wongu halal en ngu wona halal ɗum ɗo woni no joni e hoore am c'est comme ça mi woni joni saare nde mon ɗo nden ko onno mi wawirta andude wonɓe yeyde ɓen hara ko étiquette on tum ɓe waɗi e ɓen tawɓe ɓen hina hara ko vrai on tigi ɗum ɗo mi wawi no sendidirde ɗum bref ɓe waɗi on étiquette hoore makko ɓe inna si o ɓe acci o feƴƴi o impose ay saria ko communiste jo ɗin ɗon piiji fof ɓe woli hoore makko mais ça n'empêche hande ɗo o feƴƴi premier maire jogiiɗo ɗin duuɓi ɗon am 50 ans gibi inna ka plus de 50 ans gibi inna mi sikki gibi 1917 sina mi faayo hari ɓe heɓali maire jo wonirɗo aussi jeune que lui duuɓi 34 woni ko jogi l'un des plus jeunes ko paykunni miñirawo amen woni ko ari ɗo mairie de New York africain jo d'origine arɗo hari tawi ko paykun d'accord oɗo o laamike la plus grande ville aux États-Unis en Amérique du Nord woɓɓe inni hay e au monde c'est la plus grande ville la ville en tout cas qui ne dort pas ɗum ɗon ko New York jogi nde ñinde oɗo hande wawi arde ɗo o inni noon ñande ko ɓe waɗandemo entrevue ɓe inni konno no wonɗa ƴettitirde ka tawata ɗo yimɓe ne wowlde piiji e hoore ma ɗo inni womi felaɓen simi fotti e ɓen mi fottida e maɓɓe musugol par ce que miɗo andi ɓe andalam kono mi dartoto ɓen ɓe wonɓe yoɓude ɗimbuɗi fiyo tan feƴƴi ɗen andi komɓe woni ɓen arten nun joni yewtere nden kanko Mamadou Alpha Bari ɗo miɗo andi o andalam mais mi weltori o poste mo waɗɗo fiyon ɗum mi weltorimo Alaji Sellu e UFDG ɓe décidi woɓe portude plainte ka CEDEAO fi konko Mamadi Doumbouya écarti Alaji Sellu Mamadi e kanko ko présenti ko oɗo noon ko communiquant jo tawɗo himo tawa e ɓe respectuɓe ko parti o wi o ɓe waɗay ɓe iwtira e ɓawa mum ɓe tefata ko woni yeeso ton ko mais cette fois ci o waɗi nde yewtere tawde weɗi lan ka windi ɗo poste on ina woda han joni o inni Portugal plainte ka CEDEAO ko perdugol tam muɗum parce que ko on CEDEAO ɗon confirme référendum mo tawata on foppino renina référendum waɗa ko mascarade waɗa et c'est une logique kon ɗum noon mapinimi simi inni on kadi komi déçu ko yiwgol ngol han joni mi wiri on noon gibi o candidature lança le tenen feƴƴuɗo ɗo gibi Mamadi dépose ñalorma teɗɗan si coup d'état makko oya ko jemma waɗir mo oɗo ko ñalorma teɗɗan o ari o waɗi mo en plein 14 heures o ari o waɗi dépôt de candidature makko ha wetango hande ɗo déclaration no mi wiri on noon goto waɗali Alaji Sellu yewtali ɓe waɗali vidéo Sidia Touré yewtali waɗali vidéo Padre yewtali waɗali vidéo rien absolument kono han joni la vie continue et Mamadi c'est comme si ko waɗi kon waɗi comme lettre à la poste c'est passé pire Alaji Sellu porti plainte ji ha la Guinée joni ɓerne maɓɓe ɓuttali ɗon joni kaka étranger kadi ɓone yaade ɓe porta plainte e yi Issa Ciroma o ini corps constitutionnel on waɗata recours o déposata absolument rien e yi hande ɗo Paul Biya prêti serment mais hankimɓe waɗi 3 jours de journée ville morte ni ko kamɓe gouverneur ɓe préfet ɓe sous préfet ɓe woni e yaade konkanoya wonɓe yeyde ɓen inna ɓe guere uddi ton vidéo no circulé ɗo intelligence artificielle mo goɗɗo eno jogui micro eno yaltude inna ouvrez vos magasins nous vous en prions je vous en prie ouvrez les magasins goɗɗo ina nous allons vous sécuriser ko intelligence artificielle na vrai jo si on faala noon andude ndaare moƴƴa écharpe ji ɗi ɓe waɗi ɗin ko rouge jaune vert woni e majji alors que non drapeau Cameroun non ko rouge vert et jaune ka ko vert jaune et ɗum en tout cas ɗo ko vert rouge vert jaune mi sikki ko non woni drapeau Cameroun non donc ko intelligence artificielle so ndaari moƴƴa kono andi koko mi wi kon si yimɓe ɓen no faala goɗɗum ɓe yiyata moƴƴa sina ko ɓe faala yiide kon mi fela on konko wonɗo yiide ɗon on non page wonɗo e partage ude ɗum ko vidéo ji intelligence artificielle tun woni partage ude ɗon no wallitade noon par ce que ɓe andaɓe no yiwde ɗum ɗon ɓe ɓurta encouragé ade bref o wartanayi la moƴƴa fi on faamu komi faalamo yaltinande ɗo par ce que ko mini live wonɗe wadde kono en hawtinira e ɗo woni piiji buyim ɗo andi noon on faamay si ɗa cippidirde goɗɗo iɗa piiridude makko ta jonnumo légitimité kono wonɗamo jonnitude légitimité ko si a jaɓi o landi komo ya waɗde goɗɗum a waɗi yawgo porte ya plainte o CEDEAO ɗo sin perte de temps ko hollugol ngol han joni comme je vous ai dit encore une fois Alaji Sellu e laamu ngum ɓurta e to woni woɗɗodirde par ce que pendant ce temps Mamadi no wadde ko woni e wadde kon CEDEAO on kañum kadi ko sakkitoroy tawi e gol ton ko sariyaji leydi ndin iwtirte ɓaawa mum on CEDEAO ɗo inni yoɓe accitu oya honno Diané ɓe accitirali Diané fi ɗum ɓe inni ɓe accitu Birguet ɓe accitirali Birguet fi ɗum ɓe woli ko ɓe wolɗo ko kamɓe tigi Alaji Sellu haram natoyale e indiscrétion ji ɗi tawata komi waddi e maɓɓe hiɓe andi kamɓe tigi opinion mo ɓe yetinola on par rapport e CEDEAO on fewndo mi yetinoɓe au projet
dépose gol non formugol gouvernement parallèle dépose ya non on liste donc ka CEDEAO be andi ko me waddu non par rapport e on CEDEAO donc mi ala natude on discrétion non ko hollugol tum incohérence ko be woni wadde ko ça n'a aucune espèce de sens si ko min tunno wol no ko be ina tayda anyi alaji selu da anyi UFDG ko no yewtirta fi UFDG dum do ko communicanjo UFDG l'un plus fidèle ari yewti o gonga do mi do andi non so yewti dum do yimbe be nanata gonga makko ko be yata ko falama rebelade o do kadi fokkiti o fuddi keme yawade o wadi ni jabe yetede gonga musibe ça fait 5 ans mi do yetade on gonga 5 ans idon salade on gonga c'est pas grave hande do alhamdulillah rabbil alamin di mi wolo nyon din fop eno mi wolira ni don non ko non di on e wadirde mi ala do argol tawna do balbe an inna j'ai toujours raison mais hino hawrito de ko mon e yewde ko joni non artu gongole yewtere meden den mamadi déposi candidature mudon be prévayi wado gol élection ji mabbe dillo 28 goto e mabbe duabe habbabe ben yo yewtu goddum parce que kon woni problème tola ko ne yewde kon hadi nane hadi jabe ko parce que no wodi jodi be habbi goddo go yewtu on don goddo go ko alaji sellu malheureusement ko alaji sellu ko dum da nyande sika yewtere min nien si tawno ko bama madu habbano ma ko bama madu hororano ma dum ko zammari dore hororano ma dum bebe anduno don do fop lansana konte o ya honno konno fasine touré be do be mayino cipirongo be onno cipirande ko gondo non no wuri an joni go heddi iwtirgol baawo neddo holoramo kanko tum jetta fawa goddol mudum fo yo neddo do nyande on do mayo ko falla ko mayino ko ndu wadi nyande la sallallahu alaihi wasallam nyande be fatino Seydina Bakar ko jangannoɓe ko ngal aywal ngal Allah tippinno nyande ɓe wonno pirdude heferɓe ɓen ewni inni nelaɗo maayi Allah tippini ɗon aywal ngal inni nelaɗo wona sina neɗɗo wawɗo a moɗon gorko wawɗo a mon ene si o maayi on yiltitoto e babbe moɗon dogon fiɓay o maayi Seydina Bakar ko ɗum jangannoɓe inni noon Allah si tawi ko Allah ɓe woni rewde Allah on ɗon ko wuroɗo o maayata si tawi noon ko nelaɗo ɓe wonno wurde on ɗon o maayi waɗi o suuɗaɗo no woni nelaɗo maayi d'accord do kadi mido yiltetande en fayinɗen ayeje mi andina en siko alaji sellu iwtirɗon ɓaawa mum go cippira ɗo alaji sellu a ses limites siko IFDG iwtirɗon ɓaawa muɗum IFDG a ses limites mi wowlino ɗum ɗo mi woltike mi filitoto to woni kañum kadi fiyon andon taw habbor goɗɗo hande ɗo mo kala mon no duwa immade ƴettana hoore muɗum destin muɗum amen en tout cas moi c'est ce que j'ai décidé depuis très longtemps ko ɗo wati minni na goɗɗo mon e waɗande combat Jonon du lewru do mitta image on do pendant que nous sommes en train de parler fi en artu et sujet principal mo mi fala en yewtude fi mudum on sujet principal dum ko par rapport ya felan mi artirita image o duma no résultat di dumaji din do ka ya felan do mi artirita mo parce que ko mi ñoji do ko njaka mi fa sorimo ok, voilà. Alors, au image d'eau, mais après sujet, ce n'est pas une surprise pour moi. Ce n'est pas une surprise pour personne d'entre vous. La seule surprise et la seule déception que Kotawatako, 3 jours après, aucune déclaration, aucune consigne, rien absolument, et la vie continue. À la giselu, quand vous voyez des compétents de copie d'idi, be décidé, be porter plainte au tribunal. En fait, ok, pour galerie, on jama, on yarundo ben bon, ok, aïe, be kipirde, jakanjon, be wakili, anjon, jakabe décourageaki. C'est absolument rien. Mais on n'y non, domini, fus jokaka. Minyo nyande kadi Mamadi Doumbouya déposé candidature makon, nangen fudira kange wowi, donge mutira kange wowi don. Il y aura rien, absolument rien. Min jonnon hino hanno kabe yalta be yeto jama on konto fewnda mi wada do non pose mi ya États-Unis o wiyetedo do Mamdani ko fuddordo rap taw o wi ka rap o wi ka musique o watti wadde blogueur jo en quelque sorte comédien woni o hande wondo do maire New York comme fala wiwde o gollitiri 5e pouvoir on kon woni on 5e pouvoir on ko réseaux sociaux ji social media o gollitirɗi ɗo moƴƴa o woni on taw ɗon himo ka plateforme ji toujours himo yaltitude mo yewtude ɓe o fuɗɗori sondage ɗin 1% o jogi heɓuɗo ɗo ka résultat ji 50%, c'est-à-dire si a senditi cippiro ngon hara ɓeeɗa ɗiɗo non ɓe waɗno coalition e hoore makko kamɓe ɗiɗo ko ɓe hawtidiri kon timmatano kanko ko heɓi kon, c'est-à-dire kanko ɗum o heɓi 50%, kamɓe ko ɓe jogi kon 50 makko on non no fayi kadi ko 50,4% o heɓi.
kamɓe ɗiɗo ko ɓe heɓi kon ko 49 et quelque sa hawtindiri oɗo o wawi ɓe piwde dès le premier tour o feƴƴi mo wawno hara ko kanko tun kañum kadi heɓuno 40 et quelque nun e hoore maɓɓe kanko feƴƴayno par ce que ko ɓurɗo heɓude ɗuma o kon ɗo feƴƴata kamɓe nawi gongol forcément ko a heɓi 50% ti passe si ko 40 et quelque o heɓuno ɓeya heɓi ko heddi kon fof kañum kadi heɓi 40 et quelque si hawtindirama fof ko kanko wonno feƴƴude mais outsider jo wawi wonde dès le premier tour o feƴƴuɗo andi kon woni secret makko o inondu réseaux sociaux ji ɗi comme fala wi de politicien jo sa woni on politicien jo deƴƴuɗo a wonay celui-là qui est effacé ay moment donné o yiiɗo hari usu jigarno ɗaɓɓitude on tout le temps o waɗa yewton fi makko no wodi principe politique innuɗo en politique faut parler de moi que ça soit en bien ou en mal il faut parler de moi yewte fiyan o yiiɗo politicien ɓe buyno woodi hande existe ɓe il n'existait que par la grâce des radios ko radio ji ɗi wanɗoɓe y compris kanko bawuri ay moment donné her fi makko ɗanike few ko journaliste ɓe yurminnoɓe mo ɓe tawnoɓe wonde o immotono ara plateau ji radio ji goo wallahi ko transfert mbuuɗi ɓe naɓanaynomo orange moni o wawa heɓude ko waɗa paasi mo ara o tawa émission ji goo wallahi émission ji goo ɗi bawuri yahayno wallahi ko militant ɓe makko goo naɓanaynomo transfert orange moni o wawa heɓude no déplaceur o yawa tawe ɗin wonde journaliste ɓe goo ɓe mbolta ɗo inde muɗum kamɓe fandotomo so yetike ɓe no ardiri ma ɓe yino ardiri non moteur ardu déposi ɗum fi argol waɗa on émission ɗon ma adduɗo tippini mon ɓe yiyano tippinano ko kamɓe wonde directeur jo radio on ƴettata mbuɗi jonna mo yaha ko hande woni premier ministre moɗon on ɗo kono puisque il était toujours présent dans les médias o yewtayno ko ni woni existence makko makanera o mon ɗo yiide no yalta ɗo hande wowla ɗi on e wolde ɗo ko média ji ɗi waɗi o existi si goɗɗo non woni politicien jo ala page Facebook ala compte maɗa anda ko fewndi ɓe andi ko ñande mi yiiduno Washington la première des choses comme landiɓe kamɓe Alaji Sellu min ɗo jogui compte mon on non personnel ɗon andi ko fewndi kon ka réseaux sociaux ji tawi ɓe ala ko page maɓɓe mo renɗo no mo tawatana kamɓe o Niger de ko ɓe jogui padre kadi avait le même problème kanko kadi hari o ala réseaux sociaux ji o anda ko fewndi mi natta indiscrétion kono ko ganin ɗo o heɓi compte makko personnel mo tawata o aray o ndaara réseaux sociaux ji ɗi o anda ko fewndi e majji ɗum ɗo ko nder pause an joni woni andingol on qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait koko ɓe arnoɓe yeetimo o koko téléchargana o ko ɗum ɗon o darata ila YouTube compte YouTube ko jogi ka wata ndarirde si ɓe addanimo piiji wonɗi YouTube mo jogi kono kanko compte makko en tant que tel Facebook ari wala sa naɓanimo goɗɗum ko tawata Facebook ko sa télécharge o wawi darde o darata o wata kanko tigi il avait le même problème Alaji Sellu gibi on tuma kam yidno min ni gere heɓon compte ndeññande non tawi ɓeygu maɓɓe elle avait 2 compte maɓɓe personnel Hajji Halimatu il avait 2 comptes à elle 2 minimum aɗa ɓe jogi ɗin ɗon ka ɓe onno maintenant ko Hajji Halimatu andata kon ka fewndi ka réseaux sociaux jowata ɓe nafude and by the way panaf on waɗi malgré ko wiwnoɗen kon fof wata ɓe yaw ka panaf UFDG yawno ka panaf ɓiɗɗo maɓɓe on kañum kadi Alaji Sellu yawno ka panaf malgré ko tawata kon UFDG no marno deuil c'est à dire goɗɗo e fédéroɓe maɓɓe jeeyaɗo bokki o ngarno maayi ɓe yawno yon panaf ɗon ɗum noon ko waɗi ko weekend non lo lendi Mamadi e déposé candidature muɗum e yi kañum kadi parmi candidat ɓe yawɓe déposé candidature ji muɗum non e yiɗowtunoɓe woɓɓe maɓɓe ko tawaɓe e ɓe wonɓe yewtude non de l'UFDG c'est à dire si mi fuɗɗani ken ɗo mi yewti jiiɓol dundum kono ɗuuɗi kon tellement je vais me perdre dans mon live et finalement vous allez vous poser des questions ko ɗum addi tola ɗo tigui ko ɗum falama yewtude vous allez vous poser ces questions donc je vais me reconcentrer mi arta kañum kadi wiwgol ngol mamdani o ɗo koko occupe réseaux sociaux ji ɗin ko woni yewde kon ko tawata kon il communique régulièrement il est en contact avec sa base il est en contact avec ses militants ko ɗum ɗo wawi mo hewtinde o wawi joɗade ka wonɗo joni noon Alaji Dieng on l'a coupé déjà de ses militants en Guinée ɓe yaltinama la Guinée mi wowlino gibi 2021 minni Samson e Dalila eɗen andi Samson ko sukundu makko ndu wonno doole makko ɗen selon ko wiyaɗen kon ka histoire ko cukundu makko ndu wonno doole makko ɗen o wiyete ɗon Achille ko talon o wonno doole makko ɗen e non oɗo ɓay ɓe ittimo sukundu hande kadi doole ɗen tawi yehi minni Alaji Sellu doole maɓɓe ɗen ko militant maɓɓe doole maɓɓe ɗen ko action si ɓe seedi o axe ɗo ɓe seedi e lagine ɓe yaltinde ton doole ɗen arayta jama fewno mo wolno ɗum on tuma nananoka awa hande ɗo kadi yoɓe andu ɗi réseaux sociaux ji ɗo ko ɗi ɗo wonata force maɓɓe on si ɓe deƴƴi e ɗiɗo tun hande kadi fi maɓɓe ɗanike na fi ɗo goy fi ɗo on taw no mi wiri noon taw presque le trop tard a joué son rôle. Mais il peut toujours se relever, il peut toujours reprendre la main. Fi hon ɓeɗo sida dole wata ɓe yitude ɗen non dole naka ɓe yehi ɓe jooɗo yiɗo heɓe Côte d'Ivoire
yoɓe wuttugo discours mo tawata Mamadi jaɓali jangugol on sabu ko tawata mi ari mi wowli ko woni kon e makko ɓe hendi ɗum ɗon hande kadi ɓe seki ɓe modifide fewndo ni goɗɗugo wonɗo windude on discours ko windani Obiang Gema ɗuma honno eya ko oligi mi siki ko non wiyete lanɗo Gabon on kanko windi on ko kanko windani Ouattara kanko woni ɓe conseil de ɓe nde ñande goɗɗo adanilan question inis ko mi woni e wajade Ciroma parce que tellement ɗi mi woni e wolde ɗin ko ɗin Issa Ciroma woni e wadde stratégie ɗin. Alors la réponse que j'ai pour vous ono wonɓe addude ɗi message ɗon fo hande ɗo mondon ko mondo lobby ji no wodi wonɗi e waɗude service majji on à la portée à la disposition de tout le monde ko ya ar windoɗa e maɓɓe waɗida e maɓɓe contrat golli ɗon c'est très simple landaki c'est pas compliqué c'est pas diable ɗin agence ji ɗon c'est à la portée de tout le monde peut-être que ɓen wonɓe conseil de mo kanko Ciroma ko ɓen kañum kadi woni men e conseil de mais puisque si tolari joɗi ka ɗo yewtike ko tola won ɗon darude daron ko paykum na politicien jo fus wanda kon ngo tawata wawala me wawlande goɗɗum e waɗa on ala darde ko mon e wolde ko on ala jentitade ɗum non vous faites ce que vous voulez mais c'est pas grave kono dongatoyta hondu no mi wiri non min nami candidat jo à rien donc je n'ai aucun bilan mo tawata je vais perdre un deuxièmement combat kadi mo me woni e muɗum on ko combat mo si Allah jaɓi on va aboutir on va gagner ce combat parce que je n'abandonnerai jamais et puisque non je n'abandonnerai jamais et je connais kadi ko woni nder ton ko situation on kono wonata déçu kono wonata surpris min ko déception to mi heɓata surprise mi heɓata découragement ɗi mi ala ɗin donc le combat va continuer si Allah jaɓi joni non en arti e ko wiwɗen kon ndu lewru ɗo ndu mari piiji wonɗi particulier siɗo yaltude ndaron fewnɗo lewru on anda immagol meɗen fewnɗo waɗa ɗi du'aji no mari importance capital fewten mo kanko Allah toroɗen mo jogoɗen non kono no woodi e hoore ko torotoɗen mo kon kanko kadi ko dowaɗen ko hanoɗen immagol waɗen e yi ko fewndi kon fewnɗo Mali Assimi Goïta e fankugol muɗum o yalti fewnɗo il a la situation compliquée kanko digo o yalti o yetike Malien ɓe ɓen yoɓe utilise carburant on à bon escient si ɓe ala déplacement wonɗo nécessaire wota ɓe déplace fiyo non de siten je wonɗo e arde ɗen si ɗe ari koyɗe suuɗoɗe naata naatugol majje on non kañum kadi si ɗe suuɗike ko panique woni e waɗude population on ɓeyna carburant ala tawa ko ɓe obligé filmugol ɗe ɗo holla hiɗe arde no ɓe filmiri ɗere tero ɓe yii restore ɓe yii ɗe fokkiti ɓe andi laawol kadi jokki ɗon ɓe yaade ɓe sakkoje hay hankin ɗo ɓe sonni goɗɗe goo kañum kadi jon non ko transporteur ɓen tigi wonnoɓe wiide ɓen otoji amen ɗen si nanga laawol ngol na yon filmude ko ɓeeɗo tigi hande kadi non inni awaɗe sumude ɗo ko Assimi yoɓata ɗe ko gouvernement o yoɓata ɗe et jusqu'à nouvel ordre ɗe nangata taw laawol ngol kanko non Assimi wallahi mo yurmanmi fewnɗo o gandi fiyon non Assimi wallahi yurmirde ko parce que miɗo reeni malgré ko cautionni kon ɗo o waɗi kon fop Malien ɓe ɓen miɗo reeni ɗo hande mo yanude ka ayɓe makko ɓen ɓe tawata ɓen hande ko ɓe woni kañum kadi wonɓe sakkade ɓen komɓe woni ɓe wonɓe wallitade ɓen ɓe ristoroɓe ɗo ko français ɓen kamɓe ristoro ɓen ɓe faami français ɓen kadi faami sikoye wawi ittugol monnaie mo ɓe heɓi on ka Sahel c'est à dire Mali Burkina e Niger ko ma ɓe wallito ɓe ƴettuɓe ɗo ɗi cabbi ɗo komɓe no woni ƴettuɓe ɗin cabbi ɗo ko ɓe tawnoɓe hankin damme maɓɓe wareteno ko ɓe tawnoɓe hankin nayi maɓɓe wareteno ko ɓe tawnoɓe hankin kamɓe tigi ɓe wareteno mi fala noon yon jentito ɗo o vidéo mo tawata ko bimbi ɗo mi addanamo ka woni e feƴƴude lagine yamen woni ko bonna jentite ɗo ko woni e limude kon kolce ɗe woni e wiide ɗen hino wara mi fala yon ƴettu machine à calculer modi Abdourahmane Sow e chose ba mi fala yon ƴettu machine tappon ɗo mi ala wadde calcul mi fala non tigi yo waɗu calcul on limore nden ɗi nayi ɗi o woni e noddude ɗo kolce ɗe woni e noddude ɗen ko noddi wo ko noddi waɗon calcul o windon yimɓe sangara ɓe ɗo jeeyaɓe ɓeygure wotere ɓe tato nayi ɗi ɓen ɗon warana ɗin e goɗɗo go yetteteɗo ba e yetteteɗo bari yimɓe njowo nayi maɓɓe ko wara mi fala non yon ƴettu machine à calcul mi sikki ɓe hewti jeego ɗum ɗo fof kañum kadi ko e nder dingiraji goti ɗin ko cheptel goto on ko ɗum woni ko no modi ko awdi wotiri ni ko gaynako goto on ɗum ɗo fof wawi waɗude parc goto on ɗum ɗo fof waɗi ƴetteno machine calcul on ɗe ko'e ɗe ɓe woni e wadde ɗo son heɓoyi ɗum ɗon ko onon andi fewnɗo nagge ko jelu yeyete calcule on non on total ɗon nayi ɗin ɗum daron ko jelu ɗum ɗon hawrata hande ɗo si innanoma cippirgol si ɗin ɗon kon ɗum ɗe waɗa no ara jentite ɗo limon fof
préfecture Lola sous préfecture Guiyassou don ɗo koye nder sengo zere ko rew nayi amen fellama toon murade e moƴƴuru aw ha kamen anda ɓer muɗum aw woodi e nder gouvernement on kadi yahuɓe nani de yetti dingiraji amen aw ɓeɗo no mi wiiri o noon ko Guiyassou na kadi hande waɗi goy waɗino heɓino jonte Guiyassou noon koye nder foore on no mi wiiri noon ko ɓen tawɓe ko yimɓe leydi ndin yimɓe koɗoli ɗin ɗon ari warani ɓe e ɗum ɗo kañum kadi yimɓe kadi wonɓe ka gouvernement mi faala noon yo jentita ɗo limoje den no mi wiiri on noon tappon machine dingiraji boyi mi wawa on lintande yimɓe amen wonɓe jooma ɗin nayyi goto on ko Saliou Sangaren onno mari 614 tête 614 tête waɗe ɗum ɗon ka machine tappon ɗon 614 taw total on ko ono waɗoy tan si Allah jaɓi kono jentite ɗo oɗo goto on o sangarejo ɗo 614 taw ko jattana dingiraji tati ɗimo makko miñam makko famille goto Abdourahmane Sangaren onno mari 282 tête 614 et 282 waɗe ɗon kañum kadi tappe ɗon machine on o ɗo ko miñirawo makko on ko ɓeygure wotere ndini ɓeɗo ɗiɗo noon ko Sangare mahi Saka Sangaren onno mari 404 tête ok 614 404 282 ɗum ɗo fayin ko ɓeygure wotere ndenni donc 600 déjà e 400 tu woni ɗon déjà 1000 tête plus 200 jiɗi woni 1204 et 14 woni ɗon 18 1018 bon maintenant 1218 watta ɗon noon kañum kadi 82 on o yi déjà ɗon tun taw 1300 tête ji ɗin ɗi naati mahi jaɓayi bon ko hikki e on ɗon balake bari onno jogui 607 tête voilà 1300 et 600 woni 1900 déjà taw e naati ɗo 1900 tête ɗo on mayi jaɓaɗi e fellaɗi bon ko hikki e on ɗon ko Alaji Abdoulaye Badio onno mari nder ton 172 ok tête ari nanin e yeeya 1900 mi yiɗo Ibrahima Basira joni wi 1900 joni noon sa watti ɗon kañum kadi ɗo 100 et quelque ko raɓɓiɗi kun ɗo tun woni 2000 tête i timmi mi dartina ɗo yewtere nden fi droit d'auteur on ɗo pendant que live meɗen on o heeɓi 43 minutes ono wonɓe wadde calcul on ɗo mi faala yo waɗu nagge fewndo ɗo ko jelu wona yeeyede so yahaninge fewndo ni e dingira arana ka buseri ara ka dingira nagge gote ko jelu wona yeede calcul on montan ɗon ɗen nayi ɗon woɓɓe inni ɗo 2079 wiyeteɓe ɓen ba kawtal 2079 mi ɗo andi no ɓuri ɗum ɗon ka calcul an no ɓuri ɗum ɗon ka hawrata kon bon joni hara sen ƴettu tun 2000 on hara ƴettu en haɗu ka 2000 on nagge wote ko jelu wona yeeyede e on 2000 ɗon noon haray ko jelu 2000 tête ko jelu ɗum hawrata mi andina en noon ɓe wonaɓe wiyedo terroristeroɓe dartiɓe ɗo la 4e armée la plus puissante en Afrique parce que malien ɓe mi sikki ko entre 4e ou 7e armée la plus puissante en Afrique sa ƴetti armée ji ɗin Afrique mi sikki Mali fait partie des 10 en tout cas ɗum ɗon je suis sûr que Mali fait partie des 10 armées les plus puissantes en Afrique si a waɗi compte on mi anda ram maɓɓe mo ɓe jogi on exactement mais Mali fait partie des 10 armées les plus puissantes ɓe no yaltuɓe dartiɓe ɗo ko gaynakoɓe tawnoɓe hankin ko lampuranji ɓe jogi e leɗɗe e bedi e kaafaji ɓurɓe madde inde no mawni finkaji heleteji lowa dumba ko ɗum ɓe jogino ko ɓeɗo yii tawi ɓeyguli maɓɓe ala jaɓude daɗude jawle maɓɓe ala daɗude wonkiji maɓɓe ala daɗude ɓe desidi ɓe ƴetta e destin maɓɓe on ammen ɓe yimmi ɓe dari ɓe daditi ɓeɗo noon ino wullude ɓeɗo ino yewtude ɗi nayi ɗo fo ɗiɗo nayi si a calculi montan majji on ko jelu yaltinta ɗum ɗo c'est une grosse somme ko jawdi buy e ɗi jawɗi ɗo fof kamɓe han joni komi fewtayi on noon ono wonɓe wadde gaynako gon ɓe wonɓe ka burure ɗo mi andina on Mali ko ni fuɗɗori ko ni ɓe fuɗɗori yanirande ɓe
hande ɗo non si ha Asimi Goita tawi il est tellement bloqué o fewti malien ɓe ɓen o inni yoɓe carburant on hande ɗo ino wawi wa ƴiƴam premier ministre on taw ati wiide si ɓe yi citernowal carburant yoɓe andu ko ƴiƴam malien ɓe woni e nder maggal fi on sori ɓen no warede fi cortège ugol ɗiɗo hecci hankin kako hankin ɗo kanko Asimi Goita o yalti o wowli haala colli o inni malien ɓen ko wawi ɓe yetade yoɓe jebbilo yoɓe ƴettuɓe gollitira carburant on ɓe anda hiɓe sakkora cenɗe ɗen fof kon ɗum no woni no ɓe sakkora Côte d'Ivoire e Sénégal ko ɗon carburant maɓɓe woni e natirde ivoirien ɓen so yiɓe fermali lawol natugol carburant on ko paske si carburant on citerne ɗen sardi ka maɓɓe kamɓe ɓeyano yoɓude transit on ko mbuɗi wonani ɓe en malgré hawrende Mali e Côte d'Ivoire mari de on ɓe sakkaki carburant malien on yo natirde ka maɓɓe par ce que kamɓe ko recette ɓe mari en deuxièmement si ɗe citerne ɗo ɗe naati ɗe yoɓi taxi ko yoɓete kon fof ɗe fokkiti ko goɗɗo ko ɗo woni e câble de nodda yeeto risteroɓe ina bon citerne tel ɗe sardi ɗe nangi lawol ngol min anda noon si ɗe feƴƴoyi frontiére on ko lawol hombo ɗe jokkoyta ɗum ɗon woɓɓe go kañum kadi no e nder territoire malien on yetotoɓe ɓe ko kamɓe tigi ko samma sakko koyeɓe sammuɗe ha gasar e inayi ɗe yahu ɓe yeetoye wonɓe sakkade ɓen ɓe ɗo sakkoɗe ɗe ɗumanno français ɓe noon no ɓawa mum goy même chose kañum kadi ɓe woni wadde Sénégal kañum kadi si ɗe naati ɗon kañum kadi ɓe mari wonɓe câble de yeetoɓe awa citerne je naati ɗen citerne je ɗon kamɓe ko ɗeɗo ɓe woni hulude ɓe yahna ɓe sunna ɗeɗo à tel point que hande transporteur ɓe wi min transportanta on et même chose kañum kadi côté Burkina noon ko citerne je wonɓe soutenude mo kanko Ibrahim Traoré tigi joni wona attaquede par ce que ɓe tañƴini mbuɗi makko no tawa e ɗen citerne je mo jeyɗe joni na carburant on tumɓe woni e yahande dey ko force makko mo jogi on mo tawata on ko on ɗon o woni e soutenirde armée on mo woni e soutenirde lit makko on kanko fewndo ɗo hande ɗo Ibrahima Traoré ko ɗum ɗo tiɓe woni e yahande c'est à dire doole no mi wiri on noon siɗa liɓude dictature ko doole makko ɗen yahanta mais ala kon tigi wowlali ɗo yeeti on fi affaire o ko innete kon combat économique on dit économique on kono han joni hiɗon ittila e muɗum on haajaka on ɗum wana mais c'est pas grave no mi wiri noon si Allah jaɓi avec ou sans vous cette lutte elle se mènera si Allah jaɓi na onon wona waɗanede o lutte sakko inna si onon on découragé ke ma on ala nande men accitay min o lutte ɗo kom hoore am woni mo e waɗande e ɓiɓɓe an e kala mo mi andi jango guinejo nafitoray ko sadaka tun jaariya on ti woni e wadde ɗo si Allah jaɓi koni e wadde ɗo kon no waɗirde mo fi sabilillahi wonɗo no wadde cippiro fi sabilillahi o amata o haɓata o hawjata ɗiɗo mi alaɗi mi hawja few mi yeeti kon parce que si Allah jaɓi ɗi mi wowlani on ɗin fop o yiray ɗi gotum onon kadi immiɓe dartilam ɓen fop wowlinmi haalaji on fop ɗiɗi wowluɗo ɗon ɗo fof kañum kadi ɗi arta e goto e moɗon on fof kañum kadi o yiray ɗi gotum on fof kañum kadi o ŋatira e hondu moɗon wotoro si Allah jaɓi Lansana Conté no marno défauji mais mo marno qualité mo mi yiɗuno qualité makko on konno il ne perdait jamais son sang-froid deuxièmement kañum kadi il ne vengeait jamais fewno ko waɗɗa moɗon hawjata il mangeait toujours son plat de vengeance à froid wacce ha ɓurta dok ko gayɗama wadde kon waddo ya non inama bon ko ɗum ɗo addannoɗa alanka inna hen inna oke ƴettu ñama ñamen o joƴƴinama ɗon ñama ngalanna il était comme ça ɗiɗo miɗo yiɗi ƴettude ɗin e juuɗe makko dañande mi landi ko min son stressi ke kon ɗum waɗato mi yeeti o minni objectif an on c'est que je ne stresse pas ko ɗum woni objectif an mi yetto non c'est que je suis en train de faire pour ne pas stresser et pourquoi justement je ne vais pas stresser live on haray ɗen haɗinde mo ɗo si Allah jaɓi mi rappela principe ji ɗin il se peut que wata wadde live o weekend wonɗo yarde ɗo il se peut mi waɗay effort an on fof yo wawa wadde hay siko goto si Allah jaɓi deuxièmement koko wonɗen wadde ɗo kon andintinen alkamsaje ɗen hoore infini ɗen jokki ɗum ɗo si Allah jaɓi ha ñande ɓe yani si Allah jaɓi asewe alkamsa no wedde juma waɗen astaghfirullah on astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilay kala do ko tawata astaghfirullah no tawa e muɗum waɗen ɗum rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin waɗen ɗum ɗo ɗiɗo ko wawɗen heɓude feere muɗum o waɗen ɗum ɗo 313 fois waɗen ɗum ɗo ka subaka toroɗen Allah ballal toroɗen mo yo yafanoy juma on gibi ka puɗal ha ka mutal huɗen ɓe gibi ka puɗal ha ka mutal ɗum ɗo ara on ha ɓaali mi andina en noon no mi wir noon encore une fois alaji sellu lawol ngol ɓe woni e muɗum ngol e lawol ngol par ce que mi nani ɗo deuxiéme saison hiɓe wi ɓe waɗay kañum kadi meeting à Paris
Il peut faire ses meetings, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Mamadi Doumbouya s'en fout de tout cela. Ça ne va rien changer comme donc. Mais si on do kambe be décide woni on réseaux sociaux be on remplacer de imagol ara mobiliser yimbe ay moment donné il risque noddugol yimbe ben do ara be notota ko be parce que jama on kanyum kadi no mad limite. Si Mamadou Alpha Bari militant jo mabbe communicant jo mabbe l'un des plus fidèles fewti be yeti kebe que la démarche là n'est pas la bonne. Landité militant be luttu ben tawbe ben kanyu ronkino ka woni to. Hande do hay onon communicant ben so watana vous allez avoir des problèmes si on continue toujours yugol on communicant do non de l'FDG toujours avec les mêmes phrases et les mêmes formules. On noddo ay nyande go goto notota ko. Yimbe ben aro kadi ka commentaire ji ton wowlana on halaji do yidata. Vous allez perdre la confiance, vous allez perdre la crédibilité. Mi wolni non ko moli ko gibinebi. Il faut le faire pour couper le fer. Be do non bay ko bantanji ni e yata croiser de mabbe wup ni to. Jungo tinde ta sande wawata. Parce qu'ils sont plus organisés que nous, ils sont plus préparés que nous. Enen de divisi taw. Ko adorto den taw mi yeti ke on ko moɓindir gol taw dingiraw. Tuma moɓindir den dingiraw ha fo woni piu gotum si fokkitane no yahane. E ɓe no wonɗo yahande leggal kiitungal na ya arangal an e tenirde nden innaɗa soppude gal. A ardiranaygal ka seraji, sa ardiraningal ka seraji doy. Si ɓe risteroɓe ɗo tawnoɓe hankin ko lampuranji jogi ko beddi jogi no fusɓe ala ko ɓe dartora si ɓe ata kanoma koye ɓe dogu hande ɗo ko kamɓe armen woni e dogude landez-vous provez-vous la question lande hoore moɗon kon ɗum wonno secret ɓe ɗon secret maɓɓe on kon ɗum ko guériyaɓe waɗi guériya moɓe waɗi on kañum kadi a porté fruit on guériya kon ɗum woni ɗum ko ya ardiran on tigi nokku mo habbora ardirana on tigi e feere no andira ardiranamo on tigi kañum kadi no watama yirde fes si ardiraniri on tigi non on tawɓe ɗo ko gaynakoɓe sele limugol ko e moɗon ɗe warana ɗon sele e wiwgol ɗo hanjoni on jattanama tel on waranama tel siɓɓe mon wonɓe ɓen maali ɓe habbanoki ɗum ɗo mi wolnino non fi ka maali en on gibi Boubou Cissé wara ardiɗo kamɓe joma nayi en nde ɓe warano mi yeti on ɓe wi'i ɓe vanzay ko waɗa ɗon ko mi wolninon kan haala andon non ɓe risteroɓe ɗo wonata balɗe ɗiɗi min e maɓɓe men humpodirali mimmi ke ɗo mi yehi ha mi tawoyiɓe e sella jaɓi kañum kadi mi yahi kañum kadi ha mi yiido kadi e maɓɓe gibi 2023 min e ɓe meɗe yewtude dibi 2023 min e ɓe ɗo men humpodirde ɓe wowli ɓe inni ko onon fulɓe lagini ɓen hande ɗo sakki men haɗi men hettata teddungal amen ko onon holli na on yimɓe ko onon holli wondema jawdi moɗon ndi no ɓurani on wonkiji moɗon ndi jawdi moɗon ndi no ɓurani on dimmu moɗon gon ɓe wolnilan ɗum laawol ɓaawo laawol ɓe inni fanni manti on immanaki hoore moɗon goɗɗo arata walla on fokkitali ko son fokkintini ballal ngal ara toɗi kala woni balla meɗen yo hawrindi en sawabu allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hakkil koye gollite